is coming. Mabil panyam pachong live watch. Ilugay coming. Namarang kaun Jesus Christ. Iperan kemelel. Ikapeng kemelel. Amyam pachong. Run watch. Run watch. Yesil. July 6, 2022. Tunin sang Honolulu, Hawaii. Kapenga kalanganan coach Ramot. Ipilkim ben yang aja touta o pachong riyaikan kompakabaikan leader kan koros. Me an ke mongyong. Me sapolman ke mongyong. Anu sama sanan coach. En po sama sanan coach. En kaskul ke masanan coach ang kacayl korusyo. Kacaylakan magrap-rapa ke maur. Kacaylanggak tiar. Kacaylanggak kaleta. Oy kapeng ke melel. Puhe ke maur. Nituan na kacayl. Mangi te pachuan. May yay chawa sa tiarok yaren Krais Jesus. Amen. Krais Jesus kalep. Bangki ang kacayl maur. O maur sauchik. Ar kalangan ki ang kau nukot ran wa chamoy tong yang kakyang pilang rong touta. Empil prong yang pachong. Ray logo. Kacay logo. O pil kap nga kot. Kas cool kemasanan kot. Rong panamasanan kot. Nituan puk sarawi. Kangongok ang kacay. Kacay lenter kenutisang. Atay tiyak. And minimin panokan. Pat panokan. Me ako'y kacay lapon kiyar uya. Kacay lang kempat pano po yung kakakailayli ng kapeta naman. Po yung so. And kauno hakor. Ay posono kami lele. Igarapan tok bukat. Uya pa bukat. Akong uyaw. Niyaw. Chay lang kakailayli ng kapeta naman. O chay lang pil ni sanoki tangangki. Pil kuwang irailakan me pil sakyang ale. Masanan kuot. Me pil sakyang wewe. Masanan kuot. Ran lingan ran kapay on kchayle, as the Bible tells us. For this is the day that the Lord has made for you and me. Hallelujah. This day was created for you and for me. Created by the Creator, our Heavenly Father. And He created because of you and me. Amen. So that we can be rejoicing in this beautiful day. Hallelujah. Chailanggak pera-pera no kap nga. Kalanganan kot po na chail maur. Kalanganan kupur karusya mayang pachong. Live ranwat ay kapakap. Masanan kot. And kaklel amanamang chail ranwat. We know that this word, this God that we're serving, He is new every day. Every day. Amen. Yesterday is gone. Today, God made it. And it is a new day. As our God is a new God. For you and for me. So let's neglect what already has been done. Let's forget the past, yesterday. Or the 1 hour ago. Let's just focus now on God Himself. Amen? Amen. Kapag kalanganan ko, ranwat, Iman watong child scripture yo. One scripture that I want to bring to all of us this morning. Wasang sawas pan ko sang nang kayong current, ralaw tayo sak limaw, iratik limay sak walu. Limay sak walu. Poso no kamelele. Magchay garusyon, main mangi, patuwan,
wasan ka wait what. Tuwan sapal man Paul siliko ang Israel men koronchkan. Kong ang Israel ran what kitail me siliko what kong ang. Masan what ang kami o bilhong ya ran what. Ariyay kapakap nan tame nganan court pan sa wasok ya man kitail. Iposono kamera la mem nganan court katsir wasar. O masan wat kanan court pil kolaleya re naman kitail. Hayo ta bilarana kan ta so kan magapil wataker masan wat. Ham nituan puksaraw ya kongongoki amanaman kitail. Me masanan court akin kap an so goros. It is new every day. Are mellow kasik me kauno court. Krais Jesus nganan court. Pang kasaleyanguk, pang sawasakinuk, megot kap ramot. Megot ramot. Ay maur, ituan puksaraw ya katete yung child. Ma child maur, solar. Krais meyeyas lalachay. Maur magchailan ke ranwat, ke child ma maur ke puwe ke Krais. Mata-mataw magchailan ke ranwat, ke chailan ke puwe ke Krais. Lamalam magchailan ke ranwat, kecai lan ke boy ke Krais. Me koros me kecai wuya ranwat. Kecai wuya boy ke Krais. Amen. Kecai wuya boy ke kalangan and court. Me kasale yang manaman kecai. Maingo inanan ko sampal on kecai ranwat. Limpak and court. Kalangan and court on kami ongai. Kumail mangin nituan kauno kota kasale yang kecai limpak. Kecai tola sang kauno court, kepay na chay riuya. Kepay na chay Pilipin. Kecai pilata kecai luya. Kare yang chay tola sang kalanganan court. Kalanganan court say salong kecai. Niyabil prong kosto. Kumay mangi kauno court tame kayon sa kupurgi. Tip. Anituan na pa kong kamuyong ay sa kalokayakin kita. Sa pulikin kita. Esito kaupu pikin kita. Painan tip. Apo kotskito sapon ma yeras Jesus Christ. Puen kak ala painan tip. Puen kak ala kolokapan tip. Puen kak kaupu pikin tip. Po komuyo ngoy ente ala koloko. Kichan kak ala kalangan. Kichan kak ala kalangan and pot. Hallelujah Jesus. So it is very important for you and me today to really think about, to ponder on the love of God. We know that we deserve death, but God gave His Son for us so that we don't go there, but we can go to heaven. Something that we deserve is hell, because we all sinners. But Christ died for us so that we can receive grace. What we don't deserve, we can have it. Kecai sudah warang, cai lang pula nanlong po kecai laruyar mas tibat. Christ may dalamo pagkitangkak ale tamak sa warang. Hari kapag kalangan ng coach, pona cai more ranwat. Kecai kak peleu heu pano, hoam pel kak prong heu kupana sapol man court masan. Watapan sapol man court masan on kecai, hallelujah. Mayman watong cai kong ay kecai ranwat. Hagosan nang kayong karon siralaw de isak limaw, irachikchik de may isak walu, ipang watakong kecai nuway. Amasanit. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Stand firm. Say, stand firm. Touch yourself and say, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hallelujah. What a great word
What a powerful promise for you and me. Amen. Therefore, my brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always, always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Hallelujah. Hari kasambalgi o iposono kamerele. Me masan wat. A masan honger kamuyongoy. Kilal wat. The time masan wat. Songon kasale yung chay la layer. Pues so we are masan yo me upon. But we are masan yo me in and wewe o sensal. Kitailan kosin and chung. Hallelujah. Kitailan lalapot. Kitailan nanchiyang. Nanchiyang ta. Kosinan ponta. Lalapot nanta mango. Nanta magami milalaranwat. Hallelujah. Lalapot on Krais. Kosinan da pon Krais. Changa tiyang nan more. Maka kosamo yang nan more. Christ Jesus. Makapan kosinan, makapan chang mat. Aka asa. Yan wewegi. Me songarusyan me wiya. It will never be in vain. Miyak siksa. Ari tama men watong kachayil. Men sawasaking kachayil. Lapilo kaya kan. Masansan nan masa ng God. Watapan masa ng God. Stand firm. Stand firm. Be faithful. Be faithful in what you're doing. Melaw lalapot nan mamawar magapilataran. May mga ipuksaraw ka tete yung trial machapiya da dogyo. Kahit yay kasampalian mo. Hey. Kaimsok la to dogo. Yay makasampal. Hey ya kasampal chapiyata. Ya kasampal yung chapiyata. Masa depan yung sokla. Am sota wiya. Tuweta. Puya kita kasi kaim sokla. Ai makareta puksaraw katete yung chay. Makaim sok pandadogyo. Yeyi. Makasampal. Puya len ni mo. Puya im sokla. Amen. Arif stand firm. Lalapot. Kielay komat. Nanta magawin mi lalaranot. Puksaraw sa wasaking China. Exodus. Isak payo, isak salu. Iwewegi. Ikameleleme. Niyan sa magtayking Exodus. Chay koros wewegi mapukwat. Awiya pukyo ma. Chay makapto isang. Besaylakin menisip kosakosaya. Saylakin Rail ata. Rail men Israel kan. Kosakosaya Rail men Israel kan. Arsaylak ye isang. Araylak sit. Araylak sayl. Aray pito isang. Nan Egypt. Exodus. May men watong child. Nituan na child ang kosinan o chang. May mangi maur magchay mi milalaran wat mango. Chapelo sotaban utisang ang katokay child. Chapelo sotaban utisang ang kaskik child. Chapelo sotaban utisang ang kasaleyog child lingan ang samba. Chapelo sotaban utisang ang kasaleyog child. Wauban samba. Chapelo sotaban utisang ang kosong-kosong child mango. Ay so korusyon chapel pan wiyawanakak. Pan wiyawanakak. And kaskigang child tama sangre. Pagkailan ter lel ni imun tatok ta maur magkailale ranwat. Ari melaw imang kongongo amanamang kacay ranwat. Stand firm. Stand firm nan maur magapilata ranwat. Maur magkalayer sangren Krais, Jesus. Be firm on it. Moses kasaya. An Exodus isak payo, isak silu. Bible says, Moses answered the people, do not be afraid.
Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptian you see today, you will never see again. The Egyptian you see today, you will never see again. Hallelujah. Buksaraw ka tete yung child wasat mainko. Niyan saw me men Israel kan. Lel wasagis mereklang la siat way data moray. Reklang la muriray men Egypt kan. Kokoto. Wasa sammem wasa merapito isang. Sampai kan makin kama Israel. Israel kan makin kalkalutu Israel. Kokoto muriray. Soto wasagis mereklang ata. Soto wasagis mereklang ata. Merapangkak petoila. Ab kauno kot masa nong Moses. Moses katete yung Israel men Egypt ko. Enta. Do not be afraid. Stand firm. Maingo ay nanan ko sampal ang kitay ranwat. Wasama kitay kosina niya ranwat nituan ay katete. Ay kusaya. Chapel pa wiya wana kak. And kolopi and kawela sapal man kot plan ang amor. Nituan na chay wewe kitama puksaraw katete yung chay. Yes, chapelo. Puksaraw katete pen Jesus masani. Chapelo and Jesus masam ne we are liberap man. We are liberap man. Ako ton prapa. Ako ton kamela. Ako ton kawela. Yei ang chapelo ap komet mango. A song awana kak. Apan we awana kak. Arya kasampal. Akasampal. Nituan Moses. Akatete yung Israel men Israel ko rano. Stand firm. Ipilman katete yung child ranwar. Do not be afraid. Kademasak. But stand firm. Lalapot kelail wasa kami miyon. May mga chapel pang kisongan prapa. Kayo am time. Amain saw yung quote. Paniyan saw may prapa sang amain saw yung quote. Apang kamela. Palinganim pa mela. Niyan saw may palinganim mela. Yan saw may kupuran quote. Chapel pang kawela. Solar may kupuran quote pang poita na namo. Poita. E prapa sang mo yung quote. E prapa sang e kamelar palinganim. O kupuran quote sila kak poita na namo. Arimen kongo ama namang kachail. Mission ma chapel hand ranwat mango. Kachailan beware of it. Kachailan kelail. Kelail wasa kami miyon. Komat nan tama ko kolokolan. Puksarawentak. Stand firm and I see. Hallelujah. Puksaraw kangongogin ama namang kachail mango. Niyay saw men Israel kan kilang men Egypt palia. Set way jada. Moral. Moses kasaya. Do not be afraid. Do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord your God will bring you today. Mind ko melaw lalapot. Melaw lalapot. Stand firm. Kauno coach mangi tama kami melala ranwat. Isoto wewe ke tama kami melala tama ka sobay. Kakak mo yung kaulim kilar. Kakak mo yung pangatar. Kakak mo yung kasaya tama isay kak mau kila. Kakak kasaya tama isoswale kiti. Melaw lalapot. This is your day. Yayi ranomet. Nituan Moses akatete. Nituan puksarawi amasani. You will see the Lord your God will deliver you out of where you're from now. Out from where you are right now. Hallelujah. Makapan lalapot. Makapan kelail. Makapan komat. Makapan ngichenche. Wasa kami miya ranwat. Kosinan ke Krais. Kapang kilang tama kauno kot panguyan na nambor. Tama kauno kot panguyan na nambor.
Puksaraw ka de yung Thailand that the Egyptian you see today, you will never see them again. Dama ka soso pa iyan. Tama ka kilikilang ranwat. Tama ka mimilala ranwat. Tama ka soso pa i. Makapan lalapot. Kauno kot pan kaptoy, kauno kot pan kapchu ka sanggal. Kauno kot pan kotskiyango. Tama ka nane. Amananan panopol la ranwat. Hallelujah. The only thing that we need to do is stand firm. Kasinanda. Kailan chang ke Krais. Nan morga isok silu and everyone will hate you because of me. But the one who stand firm to the end will be saved. Hallelujah. Hallelujah. Everyone will hate you because of me. Sapalmon Krais maasan mat. Sapalmon Krais maasan mat. Machota bang by longanu. Machota ban uwangu. Puega Krais. Kaite puega go. A puega Krais. Amointa. Krais masani. But stand firm to the end and you will be saved. Magtay pa ang kasinan. Magtay pa ang lalapot sila niyo. Akchay pa nalaksaks. Kachay pa niya ngaan kakamor. Arya kasambal maingo pa kay den chapiyata. Kay den ko sa mo yung Krais na naimawar. Ay mawar. Yan yayangi Krais laniyo. Ay pa nalakaching ban tamay ko sa mo yung na naimawar. Amen. Amay pa ko sa mo yung Krais na naimawar. Ngay sutra kasinan da kelay, sutra kasinan kita in koma. Sutra lalapot nan tame ya layer. Maingo. Ewe banyang meni chip ko. Tula ng bilo. Makaiten kupuron ko ang komuyong ay kanyang meni chip. So, kupuron ko ang komuyong ay kanyang patalongong nan. Weyo nan wasayo. Metrage, melik, metrage, kapay. Yagi kupuran ko chang cha. Akchan yang bedelong wasaw. Kachana na kasinan. Kachana na lalapot lenim. Lenim. Amen. Nang koyong korunch. Iralaw tayo sa kuno ra chikigay sa silubuk sa raw masani. Be on your guard. Stand firm in the faith. Be courage and be strong. Nanisok payo ko sa iya. Do everything in love. Hallelujah. Hallelujah. And that. Be on your guard. Kachay mas-masan. Kachay mas-masan. Pagtatagan mo chiziyo. Nituan Krais sama sa ninan. Mark isok silu. Makaiden ray koy longang kachay. Chay ray koy longang kachay. Pwede Krais. Kay den is kachaylo maroko koy longi puega Kraiso maroko koy longi ng kachay marawuki yung kachay kachaylan kumat chaylan masamasan onan me korusyon kachayl and the tongue chaylan mamorke limbak. Hallelujah. Chaylan mamorke limbak. Amen. Ay nanan kasambalo ang kachayl maingo. Kachaylan palian gi mun chichiyo limbak. Irailakan mo kalunggang kachayl. Irailakan mo huwang kachayl. Akchay kasali yung rail limbak. Nan megaros. Yaramani patagi yung limbak nan Facebook nan live ay chuwang huk ay kaprok yung. No. Puksaraw masani in everything. Ni ay patakong, ni ay chuwang, ni ay lokayayang, ni sanggaros. Kachaylan da tongilimbak. Kachaylan da tongilimbak. Amen? Stand firm. Stand firm. Nang koryang koranch, iralaw te urat kichik yaisak payo puksaraw masani. Not that we, Lord of, not that we lord it over you,
faith, but we work with you for your joy, because it is by faith you stand firm. Sapalman Paul Siligomet. Paul Kongong Child Ranwood. I stuck a Kosakosaya, Mamma son. Kaidem Puegi account child that so. Kaidem Puegi account that child potionet so mango. And that not that we lord it over your faith. Kaiden Mason what Coco young child. When count. Paul Sotokosakosaya may pan count child that so. But Tama Paul Tola Masania, but we work with you. Kitailan to talk pano. Kitailan to talk pano. Sang ni pabol makitailani. Pabol what? A sang ren Krais. A sang ren Krais. Arya kasampal ran what po ye garapan. Atagin minimin pana. Ye garapan batch pana what mango. Chailan kin kakakilay liya manaman. Chai sudah pat pana pag chailan count ama naman. So, kechailan lead ama naman. So, kechail pat pana pag chailan limpak pana. Kechailan wuchuch pana. Kechailan be connected to Christ. But kechailan kakakelaili ama naman. Hallelujah. Hallelujah. Thessalonica Ralaut Riaurach Chikai Soklamau, Korean Thessalonica. And so then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teaching we pass on to you, whether by words of our mouth or by letter. Hallelujah. Hallelujah. And remind God, kasambal ang child ranwatch. Kasambal. Child ang kasinanda. Tama child wronger. Tama child wrongers nan masan and court. Tama iraila kan pilpataki yung child. So chalibilipil ni kasayda ni bilinchang. Child kasinan kita. A child kilail. Child kasinan changachang pon Krais. Nang kayong Peter ralaut limaurach tiktuawan da resist him. Resist him. Who is him? The devil. Satano. Resist him. Stand firm in the faith, because you know that the family of the believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Hallelujah. Hallelujah. Resist the devil. Kecai kosinanda. Kecai kosinanda. Kelai lo komat. Pagkecai wewe me panaina yan court. Teriam kan. Nan Wayne court. Tama rapil soso payi palio. Kapal marapil loyloyang. Kapil loyloyang wasa. Kaita chakaleap. Irail pil soso payi palio. Ay yamo mo na raipan kakelay. Yamo mo na ibang kakelay. Nito wana tayo bang koskosinan. May paluwa chala. Ako, kapil paluwa chala. Makapil paluwa chala. Ipaluwa chala. Ak chailan nan chiyang kelay. Patamak chay ka sobayi yan. Ipilking sobayi. Ak nanam kelay. Yan pil kelay. Kecil sobai sang mujidio. Kecil de sobai lang mujidio. Kecil lang sobai lang kau no kuat. Honan mega Rusian. Kecil lang wiyuya nilembak. Hallelujah. So, a kasambal ang kecil ran wat mango. Stand firm. Kecil lang kosinan. Kecil lang kosinan da kelai. Kosinan da chang. Kosinan da chang bong Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wasang kaway do taula choy maasani and kosiya. Always give yourself fully to the work of the Lord. Yeyi kiyan mach mango. Mak chailang kosinan gelay. Chailang kosinan. Kichail anana wiya kupuron kuot. Kecil na wiyak ko peran kuat. Totally
Mimi nan kupuron coach. Amen. Nituan wasanda. Always give yourself fully to the work of the Lord. Imak child Paul kung ngong child nan Rome. A child mayroong palwara child. Child mayroong gila. Ka child may tong Krais. May koros. Or wasang kawaidat and da. Always give. Always give yourself fully to the work of the Lord. Makchail pan we at the talk what. Makchail pan kot ropki. Makchail pan me we yakupron court. Aye makchail pan koskosinan gemango. Makchail pan pangagita we yakupron court. Aye makchail pan watch. Arwasang kawaito and that always give yourself fully to the work of the Lord. Palwara chaila we alarmen mayrong mamor. The tongue palwarom, my tongue palwarom, and we yakupron watch. Kate me kayo pitcher masa ni young child le mau twa. Resist the devil. Kate my tongue and chapelai so ma. Kate my tongue. A my tongue palwarom. And we yakupron God. I so corrusion. Amen. Hallelujah. Palwarom. And me was a macauna goat kapurki. Can we the dog and goat? Yet the dog and goat and mango. Kapakap. What the supplement goat mason? Euki young ha, Bechiga supplement goat ma. Ye kupuran goat and met. Ye the dog and goat and met. Here one cow goat near chai kapakap. Rongasang cow goat near chai what the mason and goat. Big young mason and goat ni tamak chai wiya. Ye mason and goat kong. This is how we stand firm. If we always give ourselves fully to the work of the Lord. Amen. Nan koyong kolose ralaut silui rochikriyaw. Kolose ralaut silui rochikriyaw. Puksaraw ka dediyo. Set your mind on things above, not on earthly things. Set your mind on things above, not on earthly things. Yea, moment achaipan kak. Always give ourselves fully to the work of the Lord. A child matamataw. Ay so karusyang child matamatawa. Tama sang boy. Matamatawa. Masa ng coach. Nituan kauno coach a masa niyang Joshua. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you will be prosper and successful. Hallelujah. Matamatawa tama ko sambo. Resist what the world brings. Resist tama mimi samba. But set our mind on things above. Amen. This is how we will keep ourselves fully to the work of the Lord. Nana child, I'm so chorus child mataman. Pwede yay wasa, mawia wasan mawon. Magchild pan sumwaitong I'm so kiss samba, samba bang kaong child. Kareta puksaraw kong ngogong child. Wasat I'm so corrusion and set and can kokolang. Tama kung go sampo. Tama kung go sang nanmason at court. Matamataw. I'm so corrusion yan. Matamataw. Hima kaon court masan yan. Day and night. Okay. Always. Child matamataw. Kokolang at child matamat. Kaon court. Nang kolose iralaut silu. Rachkichikriyasak silu amasani. Whatever you do, work at it with all your heart,
as working for the Lord, not for man. Ukarapushanda. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for man. Amen. Ni ai sau mak chai pan chai matamatau. Ai sau ko rusia bang ko talang ko no ko. Na me ko rusia mak chai pan wiuya. Ka chai pan no sau mak chai yuya yang ko no ko. Ka chai sa chau yuya yang arabas. Amen. Ama chai matamatau. So ta pan ko talang ko no ko. A ta mak chai pan wiuya. Ka chai pan yuya. Chai pan yuya arabas. Kecaiban songan wuya tame bang kaparan aramas. Kecaiban songan wuya tame aramas kemparan. Kecaiban songan wuya tame samba bel kemparan. Kecaiban yang batong samba. Buat kita cap samasa. Amachain mata-matau bang ko kota lang things above. Everything that we will do it for the Lord. Ye me Paul ko ngong ko kecai ranwat. Ye me Paul ko. Hang da song ko ros magagumuya. Wuya ni ang wuya yung ko no kot. Kay den ko wuya ngaramas. Ariyam mimi wasan maingo. Ay mimi wasa. Pwede Krais Jesus. Pwede ko no kot. Kechan wuya kechan nanti yung. Kos-kosinan kelay. May tong tatokan kot, may tong masanan kot, may tong ganan kot, and tatong balorata, and tatong yatamor. Amen. Hallelujah. Dan Epsos ralaut riau, ratkitika kenda. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus, to do good work, which God prepared in advance for us to do. Hallelujah. Hallelujah. Epsos riyaw isa kenda. For we are God's handiwork, created. Hallelujah. Hallelujah. Created in Christ Jesus to do good work, which God prepared in advance for us to do. Yegi kamu